Hola bafethu kuhamba kanjani lapho. We welcome you all bafethu ku Awuthembeki show. This is a brand new show bafethu. Namba ngiphethe lana, ngiphethe umjida ngazi ukuthi nawe uyangithemba or kanjani ngoba nama ngizithembi bafethu. But asikho lapho bafethu, asikho ngami, singani nangabo bafethu. Igama lami nguStozi sengitshelile abangazi ngontwana kasi. Ntwana wena ubani? Vele ngisho ngithi hello South Africa. This is your boy. Your boy. Hey your boy PUWA. AKA Puha. Awubathathe ntwana. Hayi ntwana nani njengoba senzwile nje yami introduceile. So namhlanje bafethu sesizwile nana ama tip bafethu ayangena anonymous tips. Bayangena basitshela ukuthi umjida kaThembeki, uChera kaThembeki, makhelwana kaThembeki ndoda. Maye nathi namhlanje sisidlana kuleli kasi siyobheka umjida ukuthi ubenzani kwamanye amakasi ngoba mayisithi siya investigate ekasi lakhe yonke into right abayamangala nabo ukuthi akaThembeki kanjani umjida thina simphethe so but masiya ngaphandle bayakhala bafethu bakhala inyembezi abantu bafethu so asambeni nathi siyoprove ukuthi vele lo mjida kaThembeki bafethu hola bafethu we are back sesiku location manje bafethu nani niyabona sami siyithuna ke manje batata sesiphethe ne backup yabo yasho ukuthi umuntu uyashawa umuntu uyakhahlelwa namhlanje if Awuthembeki siya attack ndoda ranya boy asibaboneni guys. Hola Awuthiyam hamba kanjani? Hayi mnandi Awuthiyam mina nguSifiso ngivela ku Awuthembeki show Awuthiyam njengoba ngila kusho ukuthi wena Awuthembeki angithola Awuthiyam ngoba sengithole le anonymous tip eshisa and manje ngoba mangithole le anonymous tip mfethu mangila ikasi lakho abantu mfethu bayabangala ukuthi kwenzakalani. What's the anonymous tip? Awuthiyam phela the tip ithi kimi mfethu wena uhamba ugerela abantu utshani then shama half pace baleka nemali kanjalo funa imali ye deposit uthi uyothenga ama petrol gone awubuyi but yabona iphinde inconfuse ngoba maye wena la uhlala khona masibuza ngawe bathi uyi-Outegran wena wabantu bashayela isipano kahle why kula makasi angaphandle mfethu labantu benza so awungichazele kahle Awuthiyam. No Brian umbereko wami mningi so ngavane ngisika half ngithatha imali ngibuye ngokwenza umunye umbereko ngenzela ukuthi bangakhona ukuthatha abanye abantu ngikhona ukubereka then ngibuye ngiqhubeke la ngigcine khona. No but most wena uqhubeke because I got maybe about 4 to 5 complaints. Yeah, 4 to 5 complaints. Bathi wena phela ispan sakho ushiya half nini uthe uzokera uthenga ipetrol awubuyanga. Kahle Awuthiyam wena Awuthembeki angithola. No akusinjalo unless loyo uneqhubu nami. Mina umbereko wami nangwenza ngiyavuma khona amajaridi engiwasikile ngawasika half ngathatha ideposit ngaqhubeka nomunye umbereko kwenye indawo majaridi la ngizobuya ngwa-attend indaba ukuthi angeke ngisabuyela ngwa-attend ayisinjalo phela maye mawuthi wena uzobuya wa-attend Awuthiyam phela leto seyangishaya maye mawuzokera half bese uyahamba ushaya isipani kwenye indawo mawubuya la ukere khona phela utshani sebuvelile uzomela uphinde ukere futhi kusho ukuthi nizoloku ushaya ama half thatha imali uyahamba half thatha imali uyahamba half uthatha imali uyahamba. No la ngigcine khona ukusika nabukhulila ngisasiki la ngagcina khona ngiyaqhubeka. Hayi bona mtshana Awuthembeki Awuthiyam yabona Awuthiyam njengoba ungathembeki sona and mina ngitholile le anonymous tip yokuthi ngize la angizange ngokuzoprove kuphela ukuthi Awuthembeki ngiphethe ne backup nawe uyabona ngisho ibackup yami phela njengoba ngize nayo angeke isuke le ize lapho amahala Awuthiyam wena Awuthembeki Awuthiyam we need you usho uze ne backup ukuthi bazongibetha. No Awuthiyam not ukuthi bazokubetha but if kuzodingeka ukuthi phela isandla sisebenziswe phela Awuthiyam ibackup yami vele khona for that purpose yabo. So Awuthiyam the thing esizele la since wena sowuvumile ukuthi Awuthembeki wenza umsebenzi wami ube lula kakhulu kabi nje so the thing esizoyenza la you need to apologize kulabantu labo ongacedanga ispan and uhambe uyosicedelela for free of charge Awuthiyam. Angeke ngiyokuxolisa because this is business bafowethu. Yes, it's a business. That you must understand, this is business. So and when it comes to business,
nangiceda ukusika ngicede and then they should No, give me the Thiyami. remaining amount. Yabona athiyama ngeke lokho siphikisana ngoba manje masiphikisana so seyizofika la ukuthi manje le backup yami izokwata ngoba phela inayi patient yona yabo. So athiyami if you don't want to comply yangithola awukwazi ukusebenzisana nathi athiyami kuzomela phela manje sibheke isolution ngenye indlela because mina into engizele la ukuthi wena uzoxolisa uxolise then uyokutedelela ispan sakho free of charge. Siyakwatisa. Awuthamba wena uyavuma ukuthi lento yenza ngamasimba noma njani wasiwa masimba, it's business bafowethu. ukudelela abantu and in business customer is always right. Ngiyasika ngithi ngichazile ukuthi ngiyasika ngithumbereke wafu ngithatha i-deposit ngokuthenga ipetrol ngokubereka engcenye nangicedako ngiyabuya ngiyacedelela la ngishiye khona. Kahle no mina senginayo solution yabo. I-solution yethu izoba yi-one la. Since u-out angafuni yena uku-apologize and angafuni nje ukucedelela ispan. So thina sizombamba ngeyethu indaba yangithola. The only process thina sisebenza ngayo if abantu abakwazi ukucomply nathi yabo. And after we done with you out yako uzosinika ama-refund walabantu lapho. Sambe siyobabhadala imali yabo. Cause manje wena out yami the anonymous tip isifikele anonymous tip angazi sithiphe ubani ukuthi wena wenzani ispan. When we do our investigation that's where kuze ama complaints about 4 to 5 yama complaints ukuthi avele lo muntu loyo ispan sakhe vele usenza kanjalo ushaya amafu uyabaleka ushaya amafu uyabaleka. So if wena ufuna uku-apologize and uhambe ukwenza leso span for free thina sizokumele manje ukuthi kumele sikwenzise by force and kumele usinike i-refund so nika labantu imali zabo ezidlile. Hayi refund bafethu angeke yenzeke indaba ye-refund. Ukukhatha Umbereko ngizowenza then bangibhadale the remaining amount. the remaining amount kanjani phela mawuzokera la ushiye la ukere khona la Angithi sisekuyotshala ngithethe i-deposit ngayokuthenga ipetrol ngokwenza omunye umbereko engcenye. in 2 weeks back uyothenga ipetrol igarage yakho ikuphi yona yepetrol kahle kahle awuthi umbereko omningi no as bafo I've said bafo before. angeke solusiphikisana nawe no yazi hamba kanjani sithi kuwe uzoya uyosika lapha for free and mawuqeda unikela abantu i-refund yabo uzokwenza lokho ngeke Awu angeke ngikwenze. lo muntu akacomply ama-camera kacima my backup I don't want to say this kuma camera ne cameraman sicela kancane nje. Mfethu ngilisani man. Ey, uyabona sifikela ngomoya ophansi umoya okahle ngiyakubuza futhi uyacooperate noma cooperate Corporate na corporate in. Ihwebo leli ngihwebo lami madoda ngeke ngitshelwe ngimi. uyacooperate noma cooperate uyacooperate noma cooperate Angcorporate. no niki isithini izandla phezulu abambe lesithini Bafethu ngizosola ngentweni yenza. Brian, Sola. if wena awufuni ukurefunda abantu imali yabo we got no asina enye indlela nje kwamele thina sithathe umthetho sobeke ezandleni zethu. Uyaxolisa njani? Into engivuma kumina bafethu ukuthi umbereko ngizowenza 3 mara i-refund yona bafethu angeke khohlwane. Yabona lana sithwele inkinga la bafethu hayi le nkinga le kuyo because manje kahle kahle ngathi isponsored asisenze kahle kahle ngiyibona iba ngenye indlela phela but then okuyiwani kona kumele sikuthole if i-refund asiyithole kwamele akere lamajari for free andizokwenza lokho wena athanda angathanda yabona so the last thing wena wathi engidingawo Asone kuwena ngedate cha. Silungisane. Ukubereka bafethu ngizokuthoma ukubereka iveke ezayo ilanga ngomvulo. yes Ukubereka iveke ezayo. there is the last thing Moya. he need to apologize first Hey. because manje a customer is always right and wena mawumosha ama customer umosha business le business olwelayo sina kasibambeni Ina lesi sibuye phezulu. Asikaba straight. so uyaxolisa Sokuphakisa phezulu. Siye phezulu steam. ya cameraman ngidinga umveze asho ispeech sakhe sokuthi yena uyaxolisa ukuba the corrupt person ku business le ayenza
corrupt etshanini like for real. No, Xolisi. Ngithanda ukuxolisa kibo bonke engibasikele kutshani ngabachaphela. Ngithanda kodwa ukubaqinisekisa bona ukusukela iveke ezako ngomvulo ngizokuthoma ukwenza into elungileko, ngizobasikela amajaridabo wonke simahla. Ngilokho nje engizokutsho ende kodwa futhi ngiyaphinda kibo bonke abasekeli bami berhwebo ukuthi ngiyaxolisa ngiba bangilibalele ngesenzo esengisenzileko, isenzo esimbi khulu. Ngiyaxolisa. So yabona ke makusona bafethu, we did get an apology and we did prove ukuthi vele umjida akathembeki. So the next person ozosishaya itip athi umjida akathembeki ayasimazi uthembeni yena ngoba phela siprovile ukuthi akathembeki. Didn't we prove? Siprovile ukuthi umjida akathembeki. So bafethu mina into engizoyisho lana ukuthi umjida uzowakera la majority for free. And by Monday mina nesquad sami siyeza somthatha ama transport akanayo. Siyeza somthatha Monday ukuthi ayowakera la majority. That's the thing esizoyenza nje kuphela. Ntwana abashaya ngeoutro lapha. No, hayi. Umjida cooperative niyabona. Wena masifika la usigaya ithafnyana wena nje masifika kuwe cooperator. Cooperative singaze sifike la. Uyangithola? So, yenza into right man. Yekelana ukuscam abantu anthembeke. Simple as that. Yeah, bafethu. So naye sizonibona bafethu. That's how we close our chapter bafethu kuwa uthembeki show bafethu. If awuthembeki bafethu, uyeza untwana kasi bafethu uzokufikela yangithola. But if mina ngithembeki, wamele relax bafethu. Ngizolandwa ubani otherwise ngoba nilandwa yimi. Shafere.